umufatire ariko mwana wo kubungu nzarwa kugeza ryari ariko mwana wo kuwanda mecho amana kukuruha burundu umwana umugabo w'igicucu w'ikigoryi tutashira hamwe bose ngo twuzuzanye ko mwana Ndagushimira kuneza amatwi. Uyu mugore no mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, ubwo uyu mugore umugabo yaje kumwiba amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo akimara kwiba aya mafaranga ayashyira umukobwa bakundanaga cyangwa bahoze bakundana ari we egisi we. Ni mu gihe rero uyu mugore yaje kubagwa gitumo, uyu mugabo ari guhereza amafaranga egisi we, nibwo uwo mugore yaje kugira agahinda n'amarira, avuga yuko aya mafaranga kugira ngo ayabone aba yiyushye icyuya, ariko umugabo arayafata akajya mu bandi bakobwa kugira ngo ateze urugo imbere. Ese uyu mugore amafaranga bayakuye? Uyu mugore asobanura yuko yashakanye n'uno mugabo ndetse nta kintu na kimwe afite, ndetse umugabo yakoraga akazi k'ubuzamu, baza kumwirukana rero batangira kubura ibyo kurya n'ibyo kunywa, baza kwisanga bari kubaho mu buzima bubi cyane. Uyu mugore yari umugore mwiza kandi yakundaga umugabo we, niyo mpamvu umugore yafashe icyemezo cyo kujya gushakisha amafaranga kugira ngo atunge uyu mugabo. Ni mu gihe rero uyu mugore yakoze akazi gashebetse, ubwo yajyaga kugusha abagabo akabakuraho amafaranga akaza agahahira urugo. Uyu mugabo nawe amafaranga yaza akayajyana mu tundi dukorwa cyangwa akayajyana mu mahabara ye. Nibwo uwo mugore yaje kubikeka yuko uyu mugabo amafaranga ashobora kuba yajyana mu ndaya, nibwo yatangiye kujya acungacunga uyu mugabo. Nibwo rero ku iki gicamunsi no munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo uyu mugore yaje kugenzura uyu mugabo ndetse aza no kumufatira mu cyo, dore ko uyu mugabo yari amaze no kumwiba amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Nibwo rero yaje amugwa gitumo, umugabo ahita yirukanka asigarana na kano gakobwa ahangana nako, ariko nta kundi byari kugenda. Nibwo uyu mugore yagize agahinda n'amarira, avuga ko bashakanye ndetse bari mu bukene. Ku myaka yiwe 20 yari amaze gushaka uno mugabo, dore ko n'uyu mugabo nawe adakuze, yari afite imyaka 22 y'amavuko. Rero ni mu gihe uyu mugabo yashakanye n'uyu mugore, uyu mugabo yakoraga akazi k'ubuzamu, uyu mugore nawe yakoraga akazi ko mu rugo. Uyu mugore yari umugore mwiza w'igishongore nk'uko bireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Uyu mugore yari mwiza cyane, nibwo uwo mugore rero yatekereje uburyo ki yatunga umuryango we, urugo rudasenyutse. Uyu mugore afite umwana w'imyaka 2 y'amavuko, babyaranye n'uyu mugabo, ariko uyu mugore avuga yuko arambiwe agiye kwahukana bitewe n'ibiri kuba, kandi avuga yuko atabasha kwihanganira uyu mugabo aho kugira ngo ashake amafaranga nayinjiye mu rugo ayajyana mu bandi bakobwa. Uyu mugore rero avuga yuko yashatse uyu mugabo afite imyaka 20, none agize imyaka 22. Ubwo uyu mugabo yashatse nawe atari mukuru cyane, amaze kugira imyaka 25. Uyu mugabo bivuze ngo uyu mugabo bashakanye afite imyaka 23, urugo rwabo rwari kuramba iyo ruza kuba rufite iterambere, kubera ko bashakanye bakundanye, ni umuryango wari ukundanye. Ariko twatungwe nuko twabonye birukankana mu muhanda tugerageza kubabaza ibyo bari gupfa. Nibwo uyu mugore yaje kuvugana intimba n'agahinda n'amarira, avuga yuko uyu mugabo amunaniye, amusahura amafaranga akayashyira abandi bagore. Bino rero bigatuma umugore arakara cyangwa bigatuma umugore agira umujinya. Bino byamuteye agahinda, intimba n'amarira. Niba rwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Hari mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, ni mu mujyi wa Kigali. Ubwo bano bahanganye ku manywa y'ihangu, isi yose irababona, rubanda irababona. Nuko byagenze, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, njye mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane.